Kali ini sang teman spesial ada Kaki Limo, kami coba hadirkan dari albumnya Zalmon ataupun Ayanda Alkawi. Spesial bersama Binika Pro Studio. Anak orang di Lubua Aluang hendak menggalih di hari sanjung. Jika bangsa inae bawa manuang alakan nasib di badan diri nae. Ada Dendang Kaki Limo, ada Jeshan, Binika Bro, goyang dong. Mana Cia mana? Hey! Hari nan sadang buku asa balik kampung lanyo jauh nan sadang rangi di kambang lapia di kakagale harus mencari sesuatu nasi di kambang lapia di kakagale harus mencari sesuatu nasi. Kadang tak makan pokok gumam isa dan lulu tangi biana jale tanpa diurang dan gumam isa dan lulu tangi biana jale tanpa diurang. Putra bangsa di panegarang Palua Badoro urang membali cie jodoh galeta kambang usia rang tibo siko badarai si ayam mato galeta kambang usia rang tibo siko badarai si ayam mato hujan cobane dipinta bado ilahi lampangkan malah pintu rasaki hanya dipinta bado ilahi lampangkan malah pintu rasaki. Putra bangsa asik goyang pak, goyang jempol deh. Hari nan sadang buku asa balik kampung lanyo jauh nan sadang rami di kambang lapia di kakagale harus mencari sesuatu nasi di kambang lapia di kakagale harus mencari sesuatu nasi. Kadang tak makan pokok lahabi badan basangai di panegarang dan gumam isa dan lulu tangi biana jale tanpa diurang dan gumam isa dan lulu tangi
Terima kasih.